Селам алейкум, хайрлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесерджілері. Бүгін программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалышам. Язықке бүгінке сабамыз кедерлі хаберлерінен башланды. Малюм олғаны кебі бүгін ишғал етілген Қырымда базы Қырым татарларымыздың евлеріне тарамаларынан келді. Малюм олғаны кебі бұл тақиқи әрекетлер нәтижесінде еді ватандашымызны ФСБ, Ахметшітінің ФСБ идарежелігіне алып кеттілер. Тұтылғанлар сырасында Қырым бірдемліге тешкелятында стримлерінен оғырашқан Эмиль Бейзиадинов, фаалер Исмет Ибрагимов, Алим Суфьянов, Серан Херидинов, Александр Сизиков, бірінші группа сақаты Вадим Бектемиров, Везекирия Муратов. Оларының эпосы, бұл ватандашларымыздың эпосы, саяси мабуслеріміз бағылы чешіт махкемелерде иштирак етеділер. Саяси мабуслеріміздің балалары үшін мұсылман байрамларыны тешкел етеділер. Бұнен бераберлікте олар СИЗОға саяси мабуслерімізге емек ве сайре башқа бойлы ярдымларыны йолламақ йөңелішінде де ішлеріні алып бара еділер. Малюм олғаны кебі тұтылған эпосы еді бұл семердешіміздің сайғылы арқадашлар Русия территориясында ясақ етілген Хизбу Тахрир тешкелятында иштирак еткенлерінде ве террористик тешкелят құрғанларында қабатлайлар. Сабах тарамалар насыл олып кешті, мұхберлеріміз күчік бірлейхі азырлады, келіңіз бақайық. Книжки, вот эти вот детские книжки, вот здесь в углу стояли. Они вот так вытащили первую книжку и сказали, что, мол, вы можете какие-то уроки какие-то ведет. Какие уроки? С нами сейчас на прямой связи Тамила Ташева, заместитель постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым. Тамила Ханум, селям алейкум. Алейкум селям, доброго вечера. Доброго вечера, да. Тамила Ханум, что думаете относительно сегодняшних облав на территории временно оккупированного Крыма? С чем связываете очередную волну репрессий? Насправді дуже складно сказати цими чином інакше, що я можу думати щодо обшуків. Звичайно, що це черговий виток репресій проти корінного кримськотатарського народу, це переслідування, яке ми спостерігаємо за етнічною складовою, тобто їх переслідують, цих активістів, як кримських татар, як мусульман, і в тому числі як активістів Кримської солідарності, які неодноразово виходили на акції протесту, в тому числі на акції протесту минулого року на Червоній площі. Тому, звичайно, що це порушення міжнародного права. Російська Федерація вчергове показує і намагається виставити кримських татар як буцімто терористів і екстремістів. Ми всі знаємо, що ці звинувачення йдуть по статті 205.5 Кримінального кодексу Російської Федерації, тобто це терористичні статті, і здебільшого всі процеси, які відбуваються на території півострова, вони йдуть по таких найтяжчих злочинах, так званих. Тобто вони намагаються виставити кримських татар як якусь маргінальну групу осіб, яка може бути небезпечною для інших мешканців Криму. Угу. Как мы можем сегодня защищать права наших граждан на территории временно оккупированного Крыма? Что в этом направлении может сделать постоянное представительство президента?
Насправді дуже важливо в першу чергу все ж таки говорити, що доступу України на територію Криму немає, але це не означає, що роботу не потрібно проводити. Звичайно, що в наших повноваженнях немає безпосередньої можливості працювати з такого роду справами, але ми максимально намагаємось координувати свою роботу з Міністерством реінтеграції з тимчасово окупованих територій щодо виділення коштів для родин, які зазнають таких репресій, власне, самих політв'язнів. Зараз фактично вже розблокована робота комісії з надання такої допомоги. Проходять останні узгодження. Я думаю, що найближчим буквально часом, можливо, наступного вже тижня буде засідання перше. А в каком размере эта помощь? Будуть виділятися кошти. Окрім того, звичайно, що ми зі свого боку комунікуємо із Міністерством закордонних справ, з правоохоронними органами щодо того, щоб були і заяви, і конкретні дії. Тобто, якщо ми знаємо, що прокуратура Автономної Республіки Крим завела кримінальне провадження щодо порушників прав кримських татар після цих затримань. Дуже важливо працювати з міжнародними інстанціями. Ми, зокрема, працюємо з усіма посольствами, які знаходяться на території материкової частини України. Працюємо з міжнародними організаціями. Вже сьогодні передали ті факти, які нам стали відомі після обшуків партнерським організаціям, з якими ми тримаємо зв'язок постійний. Тому це, на превеликий жаль, єдині механізми, які ми можемо офіційно, як державний орган, і загалом Україну як держава застосовувати. Вот вы сказали, выше идет работа в направлении выделения финансовой помощи 7 политическим заключенным. Какой это размер финансовой помощи? Ну, це допомога, яку почали виділяти ще в 2018 році, продовжили в 2019 і зараз. В силу того, що була реструктуризація одного міністерства в інше, відповідно, потрібно було унормувати ці документи внутрішні. Це 100 тисяч гривень, які виділяються на допомогу соціальну таким родинам. Окремо питання – це питання юридичного покриття видатків. Там здебільшого працюють в тому числі Міністерство закордонних справ. Є там певні проблеми, але все ж таки найближчим часом ми сподіваємося, що комісія вже запрацює, тому що зміни, які потрібно було внести в положення про комісію надання цієї допомоги, вони вже внесені. Тамила Ханум, вот что еще хотела спросить. На каком этапе сейчас переговоры по вопросу освобождения политических заключенных? Ведутся ли сейчас такие переговоры? Ну, перше слід сказати, що перемовини щодо звільнення кримчан, тих, хто утримується на території Російської Федерації, це окремий напрямок роботи Офісу Президента. Він відрізняється від напрямку роботи по звільненню цивільних заручників або військовополонених на території окремих районів Донецької та Луганської областей. І якщо той напрямок роботи, він в тому числі пов'язаний з мінськими перемовинами, нормандським так званим форматом перемовин, то питання звільнення тих, хто знаходиться на території Росії, фактично комунікація з російською стороною. І тут якби це питання такої, називаємо це, доброї волі Російської Федерації. А ми розуміємо, що доброї волі Російської Федерації на звільнення нема. Але хочу сказати, що щодня ведеться робота щодо звільнення, перелік осіб, які утримуються за політичними ознаками, імена всіх кримських татар, українців, які утримуються в Криму і на території Росії, вони передані в Офіс Президента, і переговорні групи, які працюють саме з цим напрямком роботи, звичайно, що мають цей перелік осіб і працюють з ним. Тамила Ханум, и вот что еще я хотела с вами обсудить. Недавно вашим представительством был представлен план по синхронизации действий органов власти по деоккупации и реинтеграции Крыма. Ну, для начала хотели бы выразить вам благодарность за вот такой огромный пласт работы. Чохсагулнас, как долго готовился этот план? Ну, насправді, дивіться, Гульсум, це все ж таки, я би не назвала планом, це такий тезаурус, тобто
пояснення позиції держави щодо окупованої території. Да? Яка позиція держави щодо водопостачання або електропоставок на території півострову? Яка позиція України як держави щодо питань кримських татар, корінних народів? Які питання, яка позиція щодо надання там адміністративних, наприклад, послуг і так далі? Тобто в єдиний документ звели абсолютно всі позиції держави, які були узгоджені з усіма представниками державних органів влади. Тому цей документ, ми над ним працювали дійсно кілька місяців. Ми його завершили насправді ще до карантину, але через карантинні ці заходи не змогли презентувати його вчасно. Ми планували його презентувати до 27 березня, до 6-ї річниці прийняття декларації ООН щодо суверенітету української держави і невизнання окупації Криму. Çok sağ olunuz. Тамила Ташева, Қырымда Украина президентінің даими темсилчі муавини бізіле жанлы бағда еді. Бөктен шекулер сізге, Тамила ханым. Бізіле шымды Қырымтыдар Милли Межлис азасы Қырымтыдар ресурс мерkezінің елбасшысы Ескендербей Байриев жанлы бағда. Ескендерға селам алейкум. Алейкум селям. Ақшамшыларыңыз қара болсын. Жүмлемізге. Ескендерға, сіз білесіз, бүгін işgal етілген Қырымда саба кедерлі бақшыланды ве тарамалар өткерілді еді біздің семердешіміздің евінде. Ве демек бүгін Украинада Америка Бірлешкен Девлетлерінің елчілігі бұл Қырымда өткерілген тінтувлер иле бағлы орызының наразылығыны білдірді. Ве бұл ақта олар өзінің Twitter сайфесінде yazып берділер. Келіңіз бері-берлікті деңгейік. Ми глибоко стурбовані повідомленнями про обшуки та затримання кримських татар сьогодні вранці. Росія не має права переслідувати та затримувати українців на українській землі. Росія повинна звільнити всіх українських політичних в'язнів. Крим – це Україна. Бұнен бері Украина тыш ішлері назерлегізінде де өзінің наразылығына білдірділер. Işgal етілген Қырымда бұл қанунсыз тінтувлер өткерілігі ве Қырым татарларының тұтықланылығы иле бағылы. Бұл ақта Украина тыш ішлері назерлегінің мураджиатында білдіріле. Келініс тавсиятларын деңгейік. Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з новою хвилею незаконних обшуків і затримань кримських татар, здійснених сьогодні російською окупаційною владою в різних районах Криму. За наявною інформацією, за результатами обшуків були незаконно затримані щонайменше 7 громадян України. Еміль Зіядінов, Ісмет Ібрагімов, Алім Суф'янов, Сейран Хайреддинов, Олександр Сізіков, Вадим Бектемиров, Муратов Закир'я. Закликаємо міжнародне співтовариство продовжувати активно виступати на захист прав та свобод мешканців Кримського півострова та посилювати тиск на Росію з метою припинення порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму. Ескендерға бұл işgal етілген Қырымда өткерілген яңы тінтувлер далғасыны ненен бағлайсыңыз? Біріншіден, бұл сені біраз азша oldu бұл тінтувлер. Mesela bu sene, bu yarım yıl devamında 23 tentuvler yaptılar. Biz yakın zamanlarda bir analiz yapacağız ve Eylül ayında bugün 7. gününe biz gördük. Kırkene onlar böyle tentuvler yaptı ve ben bilmeyeyim yarın bakar ya da bugün bakar. Onlar hapse cezası verecekler ya da yok. Ben bilmeyeyim. Bakarız. Ama bu böyle bugün yapanlar Rusya'nın federal güvenlik Rusya'nın hafızlık Hizmetleri. Evet, onlar bugün yapkanda bizge onlar gösterilir. Onlar böyle iş devam edecekler. Çünkü onlar kendi ya da Hizbut Tahrir davasının hakkında iş açarlar ve tintuvlar yaparlar. Ya da Fidetli İgovi davasının tintuvlar yaparlar. Ya da bu yakın zamanlarda onlar çok mahkemeler devam ederler.
bu Numan Çelebiçihan batalyon hakkında mesela yakın zamanlarda mahkeme oldu. Lenur İslamov hakkında ve biz bilemiz yakın zamanlarda onlar yaptılar, Hiyaben hapse aldılar Mujdabayev'na. Onun için biz görüyoruz onlar devam ederler bu baskını Kırım Tatar halkına tek din taraftan değil hem din taraftan hem gösterirler mesela biz Kırım Tatar biz silahsız değil silahla bu kuryeşini yapmak için. Onun için Ayber Mujdabayev'na teröristik hakkında onlar cinayet iş açtılar. Onun için biz görüyoruz biraz koronavirüs biraz toxtattı böyle onların hareketlerine aman onlar devam edecekler ve Allah bilir yarın kimlerge daha gelecekler. Onun için bizlerge bir fiksasiya yapmaya gerek. Evet, bütün dünyaya aytmaga gerek. Evet, reaksiyon halkara teşkilatların ve Birleşken Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Şurası'na, Avrupa Xavfsizlik ve İşbirlik Teşkilatı'na böyle haberler bizim taraftan yapmaya gerek. Eskender ağa, mına bu meseleni devam etemiz da siz mına Lenur İslamovga ve da diğer bizim semerdeşlerimizge karşı ötkərilgen davalar hakkında aytıp berdiniz. Şimdi bizle Alexey Ladin bağlandı. Lenur İslamov'ны o Korçalay ötkərilgen davada. С нами сейчас на прямой связи адвокат Алексей Ладин. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, Алексей, вот сейчас проходит судебное заседание на территории временно оккупированного Крыма по делу Ленура Ислямова. Расскажите о ходе последнего судебного заседания. Значит, сегодня мы целый день рассматривали видеодиски. Ну, то есть видео, сделанное на диск обвинения, скажем, преступную деятельность, в кавычках преступную деятельность Ленура Ислямова, это отрывки из его интервью, данное в ходе конференции с Чуб и Джемилю. Интервью данное с блокады в Крым. И, собственно, другие моменты, которые публично, то есть, в том числе и вашему телевидению. На самом деле, когда Ленур Ислямов, естественно, никогда не скрывал своего отношения и своей позиции, и когда мы просматривали вот эти диски, у меня сложилось такое явное ощущение, что находимся в королевстве кривых зеркал. Да? То есть международное сообщество неоднократно заявляет о том, что Крым это Украина, и что Российской Федерации необходимо прекратить нарушение прав человека, ну и, собственно, предпринять определенные действия, в связи с чем постоянно вводятся санкции. Тем не менее, суд, на данный момент Верховный суд Крыма, как мантру, твердит о том, что призывы к возврату Крыма Украине являются уголовно наказуемым статьей, это нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Но на самом деле было бы все это смешно, если бы не было так грустно. К счастью, собственно, несмотря на то, что Ленур Ислямов заочно арестован, да, Верховным судом Крыма, собственно, никакой опасности для него данное судебное заседание не представляет, в отличие от многих его соотечественников, которые в том числе и сегодня прошли массовые задержания. А там вот какие-то псевдоэксперты оценивают вот эти аудиозаписи или что? Расскажите. Смотрите, любое обвинение, какое бы оно абсурдным ни было, необходимо формализовать и доказать. Так вот, призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации необходимо, в том числе с лингвистической точки зрения, доказать. И здесь играет громадную роль эксперты-лингвисты. Один из экспертов, действующий сотрудник ФСБ, был нами допрошен вчера в ходе судебного заседания. Там по закону, собственно, эксперт не может находиться в какой бы то ни было зависимости от органа или лица, который назначает экспертизу.
А тут, собственно, следователь ФСБ назначает экспертизу эксперту ФСБ, ну и вполне себе очевидно, какой результат. Эксперт ФСБ Коробкова Анна Анатольевна даже отказалась назвать адрес Института криминалистики ФСБ, в котором проходила эта экспертиза. Сказала, что я могу назвать индекс, да? Ну, назвать она, может, его и может, но так и не назвала. И, собственно, все методики, по которым она провела экспертизу, они имеют гриф «для служебного пользования». То есть в открытом доступе их нет, что является таким серьезным нарушением, основополагающим нарушением в экспертизе, так как суть экспертизы — это возможность ее верификации. То есть мы берем методику, берем текст и проходим по этой методике, ну, то есть поэтапно исследовательскую часть, и должны прийти к тем же выводам. В противном случае, получается, теряется суть экспертизы. Приходит эксперт, говорит: я эксперт, я обладаю такими специальными познаниями, верьте мне на слово, выводы вот такие. Каковы перспективы этого уголовного дела? Перспективы. Ну, мы с вами прекрасно понимаем, да, что уголовное дело политически мотивированное, да, и с большой степенью вероятности, приближающейся к 100%, будет обвинительный приговор. Будет обвинительный приговор, причем я полагаю, что так как обвинение в тяжких и особо тяжких преступлениях, будет обвинительный приговор, связанный с лишением свободы. Другое дело, что пройдя внутри российской судебной системы все обжалование, безусловно, мы выйдем в международные суды, где у меня есть серьезные надежды на объективный результат. Ну, потому что просто-напросто в настоящий момент я даже не смог ознакомиться в полном объеме со всем уголовным делом, а именно вот с теми самыми дисками, которые мы сегодня просматривали и завтра просматривать закончим. То есть суд мне сказал: ну, вы просмотрите их в ходе судебного заседания, что является, собственно, грубым нарушением права на защиту. Спасибо вам большое. Адвокат Алексей Ладин был с нами на прямой связи и рассказал о ходе судебного заседания в отношении вице-президента Всемирного конгресса крымских татар Ленура Ислямова. Эскендер Газ, иштесіз мені? İşte көрес Қырымда бойле олмайжақ işgalciler олмайжақ mahkemelerini өткере ve даваларының асылында эсассыз олғаны аққатта біздерге адвокат Алексей Ладин тариф етті. Ералдамна Ленур Ислямовны олар физик жеттен месулетке желп етіп оламасалар біле işgal етілген Қырымда дигер ватандашларымызны яқалап аписханегелерге ташлайлар ve біз бүгін бұны көрдік. Еті нәнесемердешімізді олар шымды туттылар ve анда фааллерінің білдіргеніне көре енді ярын бұл сыңырлану усулу белгіленecek екен mahkemede ve олар беклемейлер оларны evlerге yollayacaklarına malum olғаны кебі яны böyle uydurulған дава бойынша бір группа пейда olacағы ақта айта біздің фааллеріміз. Насыл етіп сіздің түшінжеңізге көре Украина үкіметі бүгін Қырымда, işgal етілген Қырымда яшаған ve ақлары бозылған ватандашларымыздың қорчалай біле? No, біріншіден мен айтмаға істеймін, олар девам етелер. Бақыңыз, бұл ел девамында, сіздің ақында, менің ақында, Айдар Мұждабаев ақында, Рифат Аған Чубаров ақында, Мұстафа Аған ақында, олар ғайыппен әпіске алдылар. Чүнки бөлі канунсыз, мен түсінемін, канунсыз mahkeme yapalар, mahkeme қаралғылары yapalар, ve бізді бүтін дүнияға розыскқа шығаралар. Onun için bizlerge bu taraftan çalışmaya gerek. Çünkü bizlerge gerek bütün dünyada çalışmaya ve bütün şimdi koronavirüs bakanda Zoom tarafından ve başka teknoloji, elektron teknoloji taraftan çıkarmaya ve göstermeye böyle mesele yüksek seviyeye. Ve Ukrayna taraftan. Bakınız, evet, Ukrayna taraftan men düşünüyorum. Evet, çok böyle platformalar var. Çok böyle iş gruplar yaparlar. Mesela yakın zamanlarda Dış Nazırlığı yanındaki bir platforma, bu siyaset mahbuslarının hakkında bir platforma kendi teşkil ettiler ve biz bu platformada iştirak ettik ve baktık ne yapmaya gerek, nasıl taraftan, nasıl
taraftan ve yollardan çalışmak gerek ve işini göstermek gerek. İkinciden yakın zamanlarda bu Bırskun da bir teşkil edecekler. Yani iş grupası ofis prezidentin, Cumhurbaşkanı ofisinin yanındaki bir iş grupasını yapacaklar ve bizim taraftan, Kırım Tatar halkının taraftan men de iştirak edeceğim ve ilmiyağa umerimini devam ettik. Anda bu teklifler yaptılar çok teşkilatlara, bu insan hakları teşkilatlara. Ve anda göstereceğimiz mesele. Ama aman bakınız, siz Tamila'nın konuştunuz ve söylediniz. Birinciden bir Ukrayna taraftan beyanatlar olmak gerek her zaman. Nasıl olsa da çünkü beyanat Ukrayna taraftan olsa da olacaklar hem Amerikan Birleşken Devletler, Avrupa Birliği'nden ve başka memleketlerden da böyle beyanatlar olacak. Siz gösterdiniz Amerikan Birleşken Devletleri'nin beyanatı. Mesela biz buna Guterres hakkında da laf etmek isterim sizden, fakat ondan evvel keliniz şimdi Rifat ağanı da bağlayaq bizim yayınımızga bu işgal etilgen Kırımda ötkerilgen taramalar ile bağlı onun izatını da dinlemek istedik. Kırım Tatar Milli Meclis reisimiz Rifat Çubarov bizle canlı bağda. Rifat ağa, selamun aleyküm. Aleykümselam. Rifat ağa, bugün sabah işgal etilgen Kırımda ne yazık ki kederli haberlerle başladı. 7 semirdeşimizni işgalciler onların evine taramalarla kelip çıktı. Ne düşünüyorsunuz bu haqda? Sizince işgalciler hangi bir maksatlarını takip ete böyle hareketlerle? Burada çok şeyleri de arkadaşlarımız söylediler ve bütün devamında çok taraf vardır bu Kırım'daki bugün olan türlerge baskınlarga böyle kıymetliler. İşte ne söylemeye burada böyle kısa bir senesiz diyeceğim izgalcilerin tarafından sonuna geldi. Ve bir hafta böyle baskınlar yapmadıkları sebepleri de var. Çünkü bir taraftan bilirsiniz Rusya Federasyonu işgal eden Kırım'da da bu haksız verilmesi vardı. Rusya Federasyonu'nun anayasasına gelişmeler gidirmek için o cinayet böyle bir cinayet şeklinde oldu ve çok insanlarımız gerçekten de çok sağ olsunlar. Milletimiz aslında koşulmadı bu ses verilmesine ve bir taraftan bugündeki başlanan baskınlar bu işte haydutların milletimizge böyle kaytarganları kendilerin bu bekledikleri olmadığını şimdi arkadaşlarımızı yeniden ezmeye başladılar. 7 kişini yakaladılar ve onların içinde kaçta o kadar insanlar var. Misal için bu Alexander Fizikov aslında gözleri görmeyendi. Körlendi bana. Ama onu da dersin ki bu teröristlerin başlığı gibi gösterime getirilseler. Yarın sabahdan mahkemeler verilecek. Fizikov'un belki de bugün mahkemesi olabilir. Anladığımıza göre onlara hepsilerine 2-3 ay bu içeriye bırakacaklar. Rifat ağa, bununla beraberlikte bugün siz Anayasa Mahkemesi'nde til mevzusu boyunca çıkışta bulungan ediniz. Bu kanun meselesi boyunca. Anda Kırım Tatar tilinin vaziyeti neden ibaret? Şimdi bilirsiniz sonki senelerde Ukrayna'da devlet diliyle bağlı bir sıra kanunlar kabul edildi. Mesela okul meselesi ve orada 7. madde, ondan sonra televizyon ve radyo çalışmalarından bağlı ve şimdi bugün Ukrayna Anayasası'nda bakılgan kanun Ukrayna'da devlet
dili çalışması statusu böyle bir dil, böyle bir kanun kabul etmese de şimdi şimdi seslendirilgen her bir kanunda da ayrı Kırım Tatar dilin Kırım Tatar tamır milleti olarak Kırım Tatar dilin rolü gösterir. Yeri var orada ve bu Kırım Tatar dilin yeri diğer azınlıkların dillerine baktığımız vakit yüksek şekilde. Misal için Kırım Tatar televizyon ve radyo kanalları Ukrayna'da %70 gerek olsa %70% ana dilinde programalarını alıp varabilirler. Misal için ATR Egerbecek'te 24 saat bir gün devamında orada 70% Kırım Tatar dilinde olabilir. Misal için Kırım Tatar dilinde hem başlangıç hem orta okullar faaliyetlerini alıp varabilirler. Ve bugünkü kanun, bu anayasada bakılgan kanunda işte orada bu hakimiyet Kırım Tatar dilinde de kanunlar ve kabul edilen kararlar basılışı ve diğerleri. Burada şimdi Rus taraftarları bu kanunlarını yıktırmaya istiyorlar. Bu kanunları iptal olmasını istiyorlar da ve çok spekülasyonlar var ve bu spekülasyonlarda Kırım Tatar dilini ayrı yer olanını kullanıp Rus dilini oraya getirmeye istiyorlar. Biz ona elbette karşıyız. Biz bir taraftan Ukrayna dilini devlet dili olarak kurtalayıp ve ikinciden Kırım Tatar dili işgalcilerden azat olan Kırım'da Ukrayna devlet dilinin yanında resmi dil olganına hareketler yapayız. Bugündeki mahkemenin toplantısı ondan bağlıydı. Ve sonki bir sualim da var sizin bilgenizge göre yarın Ukrayna Yukarı Şurası'nın insan hakları, deokupasiya ve işgal etilgen teritoriyalar boyunca reintegrasiya komitetinde böyle dinlevler olacak eken milli azgınlıklar, milletler ara münasebetler ile bağlı ve mevzu demek böyle seslendirili. Проблемные вопросы законодательного урегулирования и реализации государственной политики по обеспечению прав коренных народов и национальных меньшинств. Yarın bu toplaşıvda Kırım Tatar Milli Meclis temsilcileri iştirak edecek ve ne bekleysiniz bu dinlevlerden? Elbette iştirak edeceğiz. Bu şimdi böyle online şeklinde olacak. Çünkü insanlar toplanmayacaklar. Bizler hepimiz Skype yardımını ya da Zoom yardımını iştirak edeceğiz. Bilirsiniz bu komiteye de bizde ücretin milletvekilimiz var. Mustafa Ağamız, Akdeniz, Rüstem Umerov. Kaderim olan böyle Mustafa Ağamız iştirak etmeye hazırlanan. Akdem iştirak edecek. Rüstem'i bilmeyin. Biraz gitme tehlikelerinden olsa o da bilir. Meclis adalarından ben İskender Bey şimdi dinleyelim. Bizlerle beraber ve Hilmi Bey Umerov sizler de iştirak edecek. Bu akıl tanışması, böyle müzakere etmesi elbette hepimiz bu Kırım Tatar Milli Meclis ve Brüssel'den Kırım Tatar millet tarafından beklendiklerini hepsini anlatmaya çalışırız. Çok sağ olun Rifat Ağa. Bizle bağlangan. Eğer olsa ben de bir meseleni de şimdi mahsus bekledim de bunu var mı bir bakan? Şimdi bakınız bu ayrıca böyle bir mevzu da ama işte bugün bu Kırım'da olan bütün bu baskınlarla bağlı ben bir yarım saat evvelsi Kırım Tatar dilindeki bazı bu kaynaklara baktım da çok üzüldüm. Ben bu birinci sefer konuşmayayım ve konuştuğum vakitte açık yüreğimde olanını söylemeye getireceğim. Ama ne kadar onları böyle gözetim o kadar da şaşıp kalın da ve bugündeki şimdi bütün bu baskınlarını Kod televizyon kanalında akşam anlattıklarına çok üzüldüm. Birinciden Dikter çıkan ve Dikter bu oradaki Fransa'nın resmi haberlerimiz de ama Kırım Tatar dilinde işte böyle oldu. Kırım'da işte bu terörist
grupası açıklandı. Onları şimdi onlar yakalandılar. İşte bilmeyim öyle olmasaydı çok büyük millet ki orada bela getirecekler. Ondan sonra bu Ruslan Balbek ki işte böyle kişileri hapiste bırakmaya devam edeceksin ki milletimizi parçalamak için çalışırlar. Ondan sonra FSB'nin halini çıkıp bu FSB ne kadar cesaretlik yapmış eken de işte o kadar orada güç olan teröristlerini yakalamışlar ise işte bakınız sizler burada artık Ukrayna kanalları olsun sabahdan akşama dek bu korontaları gösterirsiniz. O korontalar o kadar zor şekilde bu baskınları geçirdiler. Balacakaya bakır bu koronada uçer dörtler içkine ballar var. Baksan o videoları bir köşede bütün urbalarını oraya yıktırdılar. İkinci köşede balların bütün oyuncakları, üçüncü köşede bütün evdeki olan kitapları, kitaplarını ve her bir korantaya gelip bu arama yapmak için bu haydutlar, Rus haydutları kendileri oraya bırakmak için işte yasaklanan kitapları getirmişler. İşte bakınız bu oradaki dağıtılan yalanı da ben bunu sizin kanalımızı kullanıp oradaki milletimize bunu bir kere de anlatmaya isteyeyim. Orada hiçbir türlü terörist dediğin aslı bir kişi evvelden de yok edip bugün de yok. Ruslar gelgen son bu teröristi öldürdüler da şimdi o sebepten bizimkiler de bazılarını bunu kullanıp milletimizi Rus taraftarlarına çekmek istiyorlar. Allah bunu hepimizden saklasın da birbirimize yakın olayık, yardımcı olayık da ve Rus izleyicileri ve onlara kısmet etken kod televizyonda çalışkan ya da Ruslan Balbekler onlar hepsi vaktini cezasını verecekler. Çok sağ olun Rifat ağa. Bizle bağlanğanız için Rifat Çubarov, Kırım Tatar Milli Meclis reisi bizle canlı bağdaydı. Eskender ağa iştesizim. Evet işte. İşte Men ama aytmağa istegan edim, bu mabuslar haqida ve Ukraynaga ne yapmaya gerek. Men söylegan edim, böyle teşkili gruplar yaparlar ve platformalar yaparlar. Evet, böyle platforma gerek. Evet, bu cemaat teşkilatları, hakları, insan hakları teşkilatları ve nazırlığı beraber çalışmaya gerek. Ama bakınız mesela, evet çok bu denişler hakkında çok söylüyorlar. Ben stüdyada, bu stüdyada kaç kere aytkanıdım, onlar bu denişmeler hakkında tek Rusya'nın razılık olganında olacak. Ama Rusya'nın razılık olganında tek eğer Rusya'nın bu şpiyonların biz tutacağımız Ukrayna'da ya da bu mahkeme, halkara mahkeme hakkında kararı olacak. Mesela bu Mariki davasının hakkında. Ve bakınız başka taraftan bir kanunu yok. Buna söyleyenler bu korantalarga yardım etmek için. Aman bu şimdiki bu zamanlarda zamanına göre da bir kanun yapmadılar. Bunu kanunu yapmaya tez gerek. Çünkü kanunsuz ya da kanunsuz değil, bu kanun olmaganda bu kıyın mesele ve efektif bu yardım etmeye bizim temedeşlerimizge ve siyaset mabuslarının korantalarga bu efektif yardım etmeye Ukrayna tarafından olmayacak. Onun için kanunu tez kabul etmeye gerek. Mına yarın böyle Ukrayna Yukarı Şurası'nın insan hakları boyunca Kırım işgal edilen teritoriyalar reintegrasiyası, milli azgınlıklar ve tamır halklar münasebetleri ara böyle dinlevler olacağı planlaştırılan. Rifat ağanın bildirgenine göre siz de anda iştirak edeceksiniz eken İlmi Ağa Umerov'la beraber siz de bu haqda ayttınız. Ne teklif edeceksiniz? Bakınız, birinciden evet bu merasimlerde iştirak etmeye gerek çünkü
Ниязықке Ескендер аға Бариевнен шынды да бір кере бағланмаға тырышырмыз, бағымыз үзілді. Іште айтқаныма көре, яран мұна Рифатаға да бұл ақта айтты, Ескендер аға да қайтты бізге ғалиба. Yok da қайтмады. Yarın Ukrayna Yuqarı Şurasının komitetinde sayılı arkadaşlar böyle dinlevler olacak iken ve men bu hafta da sizlerge de tafsiyatlıca anlatmağa isteyeyim. Demek bu Ukrayna Yuqarı Şurasının insan hakları boyunca deokupasiya ve işgal etilgen Donetsk, Lugansk vilayetleri, işgal etilgen Kırım Muhtar Cumhuriyeti ve Akyar şehrinin reintegrasyası ve deokupasiyası sualleri boyunca sonra milletler ara münasebetler, milli azgınlıklar boyunca böyle dinlevler ötkerilecek eken. Dinlevlerden mevzusu böyle проблемные вопросы законодательного урегулирования и реализации государственной политики по обеспечению прав коренных народов и национальных меньшинств. Кырым татарлар да böyle dinlevlerге желп етілді. Сайғылы достар, мұна Рифат аға Чубаровның айтқанына көре, бұл комитетте Кырым татар халқымыздың темсилчилері иштирак етежеклері бұл біріншіден Украина юқары парламентосында bulunған бізім millet vekillerimiz Rustem Umerov, Ахтем Чигос, Mustafa Gajimilov ve Kırımtatar Milli Meclis azalarımız Eskender Bariyev, İlmi Umerov ve reisimiz Rifat Ağa Çubarov. Eskender Ağa, ne yakta tarif edeceksiniz? Ne teklif edeceksiniz? Birinciden böyle, evet, üçüncü kıştım, evet, böyle merasimlerde iştirak etmeye gerek. Çünkü bu это обычная процедура bu komitetin işi. Onlarga çalışmaya gerek. Aman, benim fikrimce bu boş laflar olmağan için başında En meraklı yerde ne yazık ki bakımız üzüldü. Boş laflar olmamalı. Aslında bu boş laflar olmamalı. Boş laflar olmamalı Eskender Ağa aytasın. Başından kanunların, leyhalarını resmi registrasyon yapmak gerek. Sonra bu kanunları olgandan son çalışmaya mümkün. Bu faydalı olacak ve efektif işi olacak. Ama yarın da hazır değil. Aman biz anda iştirak edeceğimiz, evet bizim tekliflerimiz göstereceğimiz ve aytacağımız bu kanunların leyhalarını birinciden registrasyon yapmak gerek ve bu kanunların hakkında çalışmak gerek. Gerek olsa da bu halkara tamır halklarını Xorçalığı teşkilatlarının da iştirak edecekler ekspert olarak. Onun için bizim taraftan biz bakarız ne hakkında onlar söyleyecekler ve bizim tekliflerimiz da olacak ve daha nasıl iş devam edeceğimiz bu mesele hakkında biz bakarız. Yani bu dinlevlerinin semereliğine işanasız mı? Yani efektifliğine? Yok, ben söyledim da resmi registrasyon geçken kanunların leyhalarını yok. Onun için ben bileceğim tek yarın çok laflar olacak ama ben bilmiyorum faydalı olacak mı ya da yok. Çünkü benim fikrimce de bakmaya gerek ve adım adım işlerimiz bir taktika yapmaya gerek olacak. Bu Zoom vasıtası yani saat kaçta olacak? Onlar da bugün yol atacaklar bizge bu tekliflerine davetnameler ben bakmadım da kompüterde yarın ben bileyim yarın olacak ne zaman olacak çünkü aytmayacağım. Çok sağ olun Eskender Ağa. Bizle bağlanğanız için Kırım Tatar Milli Meclis azası Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yolbaşçısı Eskender Bariyev bizle canlı bağdaydı. Yarın ATR telekanalında men umut etem bu ötkerilecek dinlevlerini biz canlı şekilde göstereceğimiz ve neticelerini de sağlı dostlar imkan olğanca akşamüstü paylaşacağımız Milli Meclis azalarımızla bağlap bu dinlevlerinin nasıl ötkerilgeni hakkında müzakerelerini yürüteceğimiz. Onun için ATR telekanalı ile olunuz. Bizim yayınımız ise yekunlenmey devam ete. Birkaç saniyeden sonra ATR telekanalının yayınını Zaman informasyon programması devam ete. Sonra bayrağını, estafetini bizim muhbirimiz Aydırağa Mujdabayev Prime programmasının alavi. Demek onun da musafirlikte Marisa Nikityuk olacak. Bu meşhur Ukrayna ssenaristi, rejissörü ve
чешет қысқа метрлі фильмлерні чықарған инсан Мерақлы бір субет ұлы жағына айшанамыз, серетіңіз көршкенде.